Desa Muk je napisala ovu knjigu, a prevela je Gordana Bol. Meni se knjiga Anica sviđa zato jer me je naučila da uvijek kad nešto želim ne mogu sve dobiti odmah i željela bi je preporučiti zbog toga drugoj djeci da je pročitaju jer je jako lijepa. Ovu knjigu Anica Jakov je napisala Desa Muk, a prevela je sa slovenskog Jagana Pogačnik i ilustrirala Ana Košir. I meni se sviđa ova knjiga zato jer unutra možemo naučiti da se ne trebamo svađati s nekime, s prijateljem kad se posvađamo, nego to riješiti na miran način. I meni se sviđala ova knjiga jer sam u njoj naučila da nije lijepo da se tući s nekim. Moja knjiga se zove Anica i velike brige. Napisala je Desa Muk, prevela je Jagna Pogačnik na slovenski. Želio bih tu knjigu preporučiti drugoj djeci jer je zanimljiva i puno je lijepih stvari i niko se ne govori ružne riječi. Anica je sportski dan je knjiga Desa Muk je napisala, a sa slovenskoga prevela Jagna Pogačnik. Sviđa mi se ta knjiga zato jer onda se nije znao trčati i onda ga je Anica utješila i onda je bio super. Desa Muk je napisala Anica na ljetovanju. Sa slovenskoga prevela Jagna Pogačnik. Ja sam je čitala doma i jako je bila lijepo za čitati zato jer tu se može puno toga naučiti i zato jako se puno riječi lijepo govore i u toj knjigi se sve pomaže pa skoro i tu se lijepo sve priča.